Ovako, zima je, kreću novogodišnji praznici, polako, ali sigurno hvata neki period one blage letargije, gde, što bi rekli u onoj domaćoj seriji, sine, borivo je u tvoje godine čovek ili stiče ili propada. Tako da možda i ovo baš to doba godine koje je malo zahtevnije u kontekstu organizacije vremena i onog dela kada uživamo u hrani i drugim aktivnostima i onaj deo vremena kada smo stvarno posvećeni sebi i svom ličnom razvoju. I na neki način kada sam počela da gledam kao sve aktivnosti kao nešto što ili me unapređuje ili me unazađuje, da u prirodi zapravo ne postoji status quo, da postoji neko stanje mirovanja kada je potrebno i organizmu, i umu, i telu, i duhu da se regeneriše, reprogramira i tako dalje, to je okej. Ali onaj momentum kada biram aktivnost, da li ta aktivnost može da me vodi prema željenim rezultatima ili me samo sabotira u tome. I to nije samo jedna odluka koja treba da se donese. To je nešto što mi svakodnevno u svom životu moramo da se u svakom trenutku imamo svest o tome i da se ne samo preispitujemo, nego da imamo svest o tome da čak i najmanja moguća aktivnost može da nas dovede, koju ponavljamo, može da i koja služi našem ličnom napretku, razvoju i ciljevima, može da nas na duže staze dovede do željenih rezultata ili možda neka minimalna aktivnost koja je zanemarljiva totalno, a opet, s druge strane, toliko može da unazadi za par meseci da to nije normalno. Tako da, eto, htela bih da vam kažem da pre celog ovog perioda prazničnih čarolija, prosto imate u vidu šta biste želeli da postanete, imate ili šta biste želeli da sklonite iz života kada prođe cijela ta praznična euforija, jer krajem januara, kada sve to nekako ode iz dnevnog rasporeda, iz kalendara i tako dalje, ostane pitanje šta sam radio u toku zime ili šta sam radila do sada, pa vaga pokazuje ovo i ovo, ili kako to da rezultati koje sam postizala 2 meseca pre nove godine su znatno bolji od ovih rezultata koje sam postigla decembra i januara. Svi imamo 24 sata na raspolaganju i bilo bi dobro da svoj život dovedemo do toga da stvarno dobijemo maksimum u ovozemaljskoj radi. Šaljem vam lepe misli iz Zagreba, ljubav i mir. Ćao!